ngira ngo ni umukino wa gishuti mutsinzwe n'ikipe ya Polisi igitego kimwe ku busa ariko abari kuri stade baryohewe n'imikinire ya Kiyovu Sport. Wowe nyuma y'igihe kinini, nyuma y'uko shampiyona irangiye, ekipe ya Kiyovu Sport ibonye ite nyuma y'igihe abantu bavuga ko Kiyovu ntayihari? Ngira ngo ni umwanya mwiza kugira ngo dutangaze ku mugaragaro yuko na n'ubu ngubu turacyafite ibibazo abantu badashobora guhishana. Ikipe ya Kiyovu Sport imaze umwaka muzima mu mateka yawo ikina shampiyona idashobora kugurisha kubera ibihano bya FIFA. Habayeho umwanya mwiza rero kugira ngo abantu bicare babiganireho. Twahuruje isi, twahuruje abakunzi ba Kiyovu Sport ahantu hatandukanye, ariko ubu none ahangaha twababwira yuko dufite abakinnyi baduha icyizere. Dufite uyu munsi abafana navuga ngo batari bo bagira icyizere kubera yuko nyuma yo kumara umwaka tutagura, nyuma yo kumara umwaka ikipe iharanira kutamanuka. Navuga yuko rero umukino dukinye n'ikipe ya Polisi, ikipe umuntu yavuga ko ihabwa amahirwe kuba yatwara igikombe. Turatsinzwe igitego kimwe, buri match yose irababaza, ariko turatanga icyizere yuko uyu mwaka Kiyovu Sport izatanga akazi muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Izatanga akazi muri shampiyona y'ikiciro cya mbere y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ekipe ya Kiyovu Sport yatangirira kuri Rayon Sport. Urabona muzarusyaho? Rayon Sport yari yubatse imeze neza cyane. Kwiyubaka kwa Rayon Sport ubundi biha amahirwe shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Kwiyubaka kwayo biha amahirwe amakipe yose. Ni ikipe imwe yagaragaje ko ifite abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda benshi. Iyo rero navuga ngo imeze neza, bizamura ireme rya shampiyona yo mu Rwanda. Birumvikana kuyitsinda bikaryoha kurusha gutwara igikombe. Hari igikombe gitwara bazamuye ibiciro kikarebwa n'abakeya, ariko gutsinda Rayon Sport kuri Kiyovu Sport navuga ko biryoha kurusha gutwara igikombe. Uremeza ko muzayitsinda? Ntago nakubwira ngo ndemeza ko tuzayitsinda, ahubwo mfite impungenge n'imbizaza kubera yuko abarebye Kiyovu Sport uyu munsi dukinye na Polisi pre-season yagerageje ibintu byose, ubanzana baba docteurs b'abanyarwanda babakoresheje nabo babagerageje. Icyo twababwira cyo rero nuko twebwe turakoresha ibishoboka byose kugira ngo tugaragarize abantu ko ari twe tuzi uburyohe bwo kuba wabashije gukina shampiyona, wemereye kugura, wemereye gukinisha abakinnyi bose ufite. Icyo umuntu atahisha abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport nuko amafaranga yose Kiyovu Sport yabonye wongeraho n'amadeni yariye batari babwirwa. Kiyovu Sport yacyari mu kibazo cya mikoro, ntabwo ari ibanga, ariko amahirwe dufite gukina umukino wa mbere tuzakina na Rayon Sport. Ntabwo ndi buvuge ngo nibo bari budukuraho turi. Navuga yuko uyu mukino tuzazamura ibiciro kugira ngo urebwe n'ama ekipe yishoboye. Nitubumva rero twavuze ngo hasigaye hose ni bitanu, ntabwo ari gukumira abareyo, ahubwo tuzaba turimo turabaza ngo APR nyuma y'amafaranga muvuga mwabuze hasigaye nimwaduhaho. Nicyo tuzaba turimo tuvuga, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri yuko tugiye gushaka amafaranga mu nzira zose. Indi nkuru nziza nababwira nubwo bitari byaba official, uyu mwaka ndabizeza ko ikipe ya Kiyovu Sport Azam izagaruka, igarukanye gukorana na Kiyovu Sport. Izagaruka Azam igomba kugaruka. Imyenda ya Kiyovu Sport mukabonaho rogo ya Azam, ntabwo ari ibanga kubera ko aho ibiganiro bigeze umuntu yavuga ko 75% bigeze ahantu heza. Heme, dukurikije abakinnyi waguza, benshi baragushinja ko waguza abakinnyi b'abasaza, biyongera ko wari usanganye barimo ba Makenzi, ndimo ndavuga ba Cedric. Nawe niko ubibona? Ngira ngo kugira ngo uvuge ko umuntu ashaje biterwa n'ibikorwa byakora ukabona bishaje. Umuntu ashobora gusaza atarageza imyaka yo gufatira ngamuntu. Ibikorwa bye bigaragaza yuko nyine kuba ariho no kuba atariho nta kintu bimaze. Ariko ndagira ngo umenyeshe ko umwe mu bakinnyi bakinnye hano mu Rwanda akagaragaza ko azi umupira kurusha abandi ni Hamisi Cedric. Umwe mu bakinnyi none ahangaha mu bo twaguze umwaka washize nadukinire, uyu mwaka akabagarutse mu baduteje ibibazo. Hamisi Cedric nigeze za kuri biro ya Kiyovu, nta muyobozi wa Kiyovu yigeze ahamagara musaba amafaranga 1000. Turi gukinisha abakinnyi rero umuntu yavuga yuko ubwabyo bishoboye. Aho gukinisha umukinnyi w'umwana ugisabiriza inkweto, wakinisha Hamisi Cedric ushobora gutanga inkweto ku batazifite. Ntabwo rero twakinisha abakinnyi bakuze gusa kugira ngo baze gukina, ahubwo twabanje kureba batatwongerera ibibazo nyuma y'ibyo twebwe tuzi dufite tugihanganye nabyo kugira ngo tubisohokemo. Ndagira ngo rero mbwira abantu yuko abakinnyi bacu bari muri condition nziza. Abo twakinishije umwaka washize batabonye imishahara yabo y'amezi 3 nayo tubivuge. Turimo turashaka uburyo mbere yuko dutangira iyi shampiyona journée ya mbere kuri tariki 16 z'ukwa 9 nibura nabo bazaza hari icyo babonye. Wibaze rero umukino mwabonye abantu tutabigira ibanga bari mu bukene. Ni nayo mpamvu twahamagaye inama ejo izahuza abafana. Ibyo babonye ngira ngo nta magambo mwigeze mwumva bavuga ko twabahaye umwanya nk'ikipe y'abafana ejo kuzaza tuzabahuza na staff technique, tuzabahuza n'ubuyobozi
kugira ngo ibyo babonye bashima babivuge, ibyo babonye badashima nabyo babivuge, hanyuma ubuyobozi nabwo bubwira abafana icyo bubategerejeho kugeza dutangiye shampiyona ku mukino wa Rayon Sport. Ni iki mubonye kuri uyu munsi ukurikije ibyo mwari mwateguye? Ni match twasavye equipe ya Police Kogo, equipe yagize pre-season nziza, ubona yiteguye yeruka no gutwara igikombe. Rero ni match twari twasavye kugira turabe natwe urwego rwacu ahantu rugeze, uravye ukaraba physiquement, ukaraba tactiquement n'ingene twoba twarateguye iyi misi twaronse abakinyi bose bari kumwe. Rero ni match novuga itanga icyizere, ni match itanga icyizere, ndavye ngene twashoboye gutena kuri equipe imaze iki nk'ukwezi kose ikora. Rero nibaza yuko ari match kuri twebwe naho twayitsinzwe, ni match ya gicuti ariko ifise byinshi yatwunguye isho tuzokosora n'ibindi dushaka insista ko twakoze byiza. Coach, umunyezamu mushe James ni icyo kwiretse cyane ko we n'ubwa mbere ryo kumukinisha. Novuga ko ari umuzamu afite experience, ubona ashobora akominika cyane n'abadefense. Nibaza yuko kukizera mpaye nuko novuga yuko communication zo iri nziza inyuma gusumba uko yari hari nkuko bari babimbiye mu mwaka uheze ko communication ari cyo kintu cyabishije kugira abashobore kwakisa amakuru menshi. Azaba ari umunyezamu wawe wa mbere cyangwa aracyari akazi? Hari akazi dusaba abazamu novuga bane, hakaba hariho Jihad, hariho Patrick, hariho n'umwana akiri muto yitwa Christian. Nibaza yuko kuvuga ngo ni wazobu wa mbere, n'abandi dusizindi match tugiye kwitegurira, n'abandi zobaha match turabe umuntu azofata choix suivant n'ingene tuzoba turabona ngene bariko baritwara. Coach, tubwire kuri Maestro Ami Cedric, umutekerezaho iki? N'umukinya benshi bavuga ko akuze batabona byinshi atanga, ariko nk'umukino nakinnye uyu munsi warutandukanye cyane. Wowe umuntu mwiki nk'umutoza hagaze gute umukozi akaye kazi buri neza? Nibaza yuko namwe mwashoboye kubibona n'umuntu w'umuridere muri equipe. Ikintu cya mbere cyanye impression no munsi wabonye yuko naho abari imbere, abari kwaradirija, abari nyuma, abari hagati, ariko arababwira ati ariko arakora akazi kiwe mu kibuga, ni nk'umutoza wundi mu kibuga. Kandi nkuko abantu bari barabivuze, mwabonye ko afite imbaraga zo gukina, mwabonye ko afite imbaraga zo gukina, akinye match yose, akina kuri match ifite intensité nini ya nk'iyi. Nibaza yuko n'umukinyi azodufasha cyane, n'umukinyi azofasha equipe kandi mu kibuga no hanze y'ikibuga. Nibaza yuko dufite amahirwe yo kumugira nkuko mwabibonye, imyaka n'igikonta bivana n'ingene umuntu aba yiteguye. Coach, navuga ngo nije kini cyagana cyawe cya kabiri gorutse muri Kiyovu, ariko ni Kiyovu yari maze iminsi ifite ibibazo biri finance cyane, ibibazo bya FIFA. Uyu munsi urayifashe, ifite ibibazo byinshi, umuntu avuga ko kuyubaka byakoroheye, garanti ubuyobozi buguha yuko Kiyovu bizaba igaruka kuba equipe nkuko yahoze cyagiye wari uyirimo, ni igihe na message wabaye? Nibaza yuko ibintu bya mikoro so kuvuga ko twabivuyemo biracyahara, ariko turiko turayimanaginga. Nibaza yuko equipe kuyubaka byadutwaye imbaraga nyinshi, gukonveka abakinyi kuza muri Kiyovu. Abantu bari bagize iminsi bayitekereza ukundi, mu mwaka weze ntiyarokrise, hari abafise izindi novuga ayandi maide, hari tuba tuko tugwanira n'abandi ayandi ma equipe, kandi ukacusanga nta na mikoro manini dufise yo kujya ku isoko guhangana n'ayandi ma equipe. Rero twashoboye kugira recruitment strategique, turaba abakinyi dukeneye, turagerageza kubakonvenka kugira dushobore kubaka equipe. Nibaza yuko iyi equipe turiko turayubaka, nibaza yuko uravye n'igihe bose tubaronkeye abakinyi, novuga tukaronka effective ishobora kuba irenza abakinyi 22 cyangwa na batatu. Novuga yuko nk'iki ni cyumweru cya kabiri kuko twakomeje
tuguma duhangana turaba abakinnyi ingene twobashira bose hamwe ariko nibaza yuko uyu mwaka tuzokubaka ekipe hama ibintu byose tukabishyira ku murongo ntibaza yuko nta mikoro tuzogerageza kubihuza n'ubushobozi dufise kugira dushobore kugera n'abakinnyi. Uratangirana na Rayon Sport ku munsi wa mbere wa shampiyona turageza le 13 cyangwa le 12 ekipe yuzuye ekipe itanga icyizere ko muri shampiyona yakwitwara neza. Nibaza yuko kuri match dukinye nibaza yuko tugumye tumeze nk'uko turi tuzoba turi pre kuri match ya Rayon Sport. Hari abakinnyi tutarabona, hariho abakinnyi, hari umwataka atashoboye gukora kubera yagize utubazo ariko yari yakoze imyitozo natwe, hari umudefenseur tukiriko turashaka turiko turanegosia nawe. Nibaza yuko bashoboye kuza muri iki cyumweru tugakorana hamwe, nibaza yuko tuzoshika kuri match ya Rayon Sport tumeze neza. Hanyuma kocha mukanya wenda bikomojeho uti ikibazo cya mikoro kiracyahari ariko urebye bamwe mu bakinnyi ufite n'abakinnyi navuga ko basa nkaho ari bakuru banafite n'imiryango batunze, ukeka ko wenda nibigera hagati ubwo bushobozi bukabura bitazakoma mu nkokora? Nibaza yuko nabivuze ni ukugerageza kumanaginga ivyo bibazo ariko tukaguma turi competitive. Nibaza yuko dufise abakinnyi nk'uko bivuze bakuru ariko dufise n'abakinnyi bakiri bato benshi, kuko uravye novuga ko abakinnyi bato ari bo benshi muri ekipe, ariko tuzogerageza kubijira nk'uko mwabibonye abakinnyi bagakina bafise morale, kandi nibaza yuko dushize hamwe n'abayovu bose n'abafana Kiyovu ni ekipe iri mu bihe byiza abantu bose bitanga. Nibaza rero yuko tuzotangura neza kugira abayovu bashobore kuza kudushigikira surtout ko kuri match ya Rayon Sport. Nibaza yuko abari ngaha uno munsi babonye ko hari icyizere dushobora, hari icyizere dutanga. Nibaza yuko rero ivyo byose tuzogerageza kubihuza. Coach Mbaya iyo uri muri ekipe uvana ibikombe imyaka yose, objectif saison iyi kuri Kiyovu ufite, Kiyovu yari maze imyaka iri muri ibibazo, objectif ni cyangwa ubuyobozi bwagusabye iki? Je novuga objectif nta ekipe ijya muri championnat idashaka igikombe. Tuzogerageza igikombe n'uburyo. Nibaza yuko uravye ama ekipe turiko turagwanira nayo, uraraba stabilité bafise niyo twe dufise. Nibaza twebwe tuzogwana kuvyo dushoboye, dushike aho dushoboye, ariko objectif nanje na ekipe ya Kiyovu ndazi kwinyotewe igikombe, nanje ndanyotewe igikombe. Nibaza yuko tuzokora ibishoboka byose, turabe yuko tuzobihuza n'uburyo bwacu, turabe yuko tuzobihuza n'ama ekipe yandi turiko turahangana. Nibaza yuko turabe ko twashobora gutwara igikombe. Ukurikije ekipe ifite aka kanya umunsi maze gukina na Polisi, journée ya mbere ufite ekipe ya Rayon Sport nayo wabashije kureba imikino imwe n'imwe yagiye ikina, icyizere kirahari ko amanota 3 ahari kuri journée ya mbere? Match ya derby pronostic ziba zigoye kuko hagera muri match abantu bose biteguye, ariko nkuko nabivuze Rayon Sport irafise pa imwe imbere yacu kuko yiteguye kuva kera, imaze ifise ritme, ifise ibintu byinshi yakosoye, ariko natwe nitwicaye abafana ba Kiyovu ndabatumiye bazoze kudushigikira. Ndazi yuko natwe tuzogerageza, tuzokora ibishoboka byose kugira tubashimisha. Amanota 3 icyizere kirahari, amanota 3 arashobora kuboneka. Rero namwe muzovuga ivyo mwabonye uno munsi hama mukompare n'ivyo mugize imisi mubona. Nibaza yuko twese ubu match ifunguye amanota 3, nibaza yuko uzotegura neza azoshobora kuyatwara. Yes, murakoze.